Minister Senzeni Zokwana is in die Vrystaat om self te sien wat die impak van die droogte is. En hy het weer onderneem dat die regering boere finansiëel gaan help. We took 20% of what we planned for agriculture in most of the provinces so that we can be able to save livestock. As I speak to you now, we're busy dispatching tons of feed, because if we can save those animals, we can make sure that the owners can be able to sell them and still make money. Talle boere in die provinsie het nog nie eers begin plant nie. Dit is vir ons baie moeilik. Ons reën is baie laat. Ons is nou al reeds in die tweede helfte van November maand. In ons plaaslike streek is ons nader ons die laaste 2 weke van planttyd, en ek dink nie ons is al 10% geplant in droëland oppervlaktes nie. Die regering is reeds in gesprekke met banke en die Nywerheidsontwikkelingskorporasie om boere by te staan met finansiering. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Frankfort, Vrystaat.